Reka mbasuze kandi mbifurize ibihe byiza mwebwe mwese aho muri mu duteze amatwi mukomeje kudukurikira muri hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ikaze muri amakuru atugeraho ni inkuru ibabaje cyane mu gisirikare cy'u Rwanda, nuko amakuru avuga yuko Lieutenant Colonel Dr Guido Rugumire wigeze kuba mu buyobozi bukuru bw'ibitaro bya Kanombe yaje kwitaba Imana aciye iminsi igera kuri 4 akabaza gushyingurwa kuri uyu wa mbere, nkuko aya makuru abivuga. Umugore witwa Teddy Gacinya yabwiye kimwe mu bitangazamakuru byandika bikorera imbere mu gihugu cy'u Rwanda ko yari amaze igihe arwaye aza kwitaba Imana kwa gatatu tariki 27 Ukwakira 2021. Yagize ati yafatiwe n'uburwayi Addis Ababa muri Ethiopia, ati mu muryango wa Afurika yunze ubumwe aho yakoraga. Lieutenant Colonel Dr Rugumire akaba yarabaye mu buyobozi bukuru bwa Kanombe muri 2011 mbere yuko ahabwa izindi nshingano mu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Yasezeweho rero mu gisirikare mu Kwakira, akaba aribwo yasezerewe mu gisirikare mu Kwakira na 13. Icyo gihe yari umwe mu basirikare bakuru 16 bahawe ikiruhuko. Biteganyijwe ko rero aza gushyingurwa kuri wa mbere mu Gushyingo tariki ya mbere 2021 saa 9 mu irimbi rya gisirikare i Kanombe, nkuko amakuru yose ajyanye n'umuhango wo kuza kumerekeza bwa nyuma akomeza kugenda abivuga. Navuga ko ari ikihombo gikomeye cyane, umva ko yari afite inshingano mu muryango wa Afurika yunze ubumwe ya Addis Ababa mu gihugu cya Ethiopia. Kuba rero tumubuze navuga ko ari igihombo gikomeye cyane, gusa niko bimera ku isi. Hanyuma twihanganisha umugore we Teddy Gacinya, abanyamuryango be bose bakomeze gitware, kuko ku isi niko bimera, abaye igihe cyo kuba akaba n'igihe cyo gusezera ubuzima. Reka rero mvuge ngo n'igisirikare cy'u Rwanda RDF bihangane cyane, hanyuma dukomeze tureba n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatabarije ibihugu bikennye bifite ubukungu bwacegeshwe n'icyorezo cya COVID-19. Paul Kagame yasabye ibihugu bikize ku isi kongera imbaraga mu buvugizi no gutera inkunga ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere byashegeshwe na COVID-19 kugira ngo byongere kuzahuka bisubire mu nzira y'iterambere. Yabitangaje kuri iki cyumweru i Roma mu Butaliyani, ahateraniye inama ihuza abakuru b'ibihugu 20 bikize ku isi G20. Mu kiganiro cyagarutse ku kubaka iterambere rirambye, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashimye umwanzuro wafashwe muri Kanama uyu mwaka n'abaminisitiri ndetse kandi n'abaguverineri ba banki nkuru z'ibihugu bigize G20. nk'uko yabigarutseho, aba bayobozi biyemeje kongerera ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF miliyari 650 z'amadolari kugira ngo kibashe kurushaho gufasha abanyamuryango bacyo kuzahura ubukungu bwasubijwe inyuma n'icyorezo cya COVID-19. Perezida Paul Kagame yavuze ko ari umwanzuro mwiza wafashwe, gusa asaba ko harebwa ku gufasha by'umwihariko ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bifite ubukungu bwahungabanye. Ati ni intambwe nziza mu gukemura ikibazo cy'amikoro nubwo hakenewe menshi. Ati miliyari 21 z'amadolari y'Amerika muri IMF niyo yagenewe ibihugu biri mu nzira y'amajyambere. Turasaba ko yakongerwa hagendewe ku bikenewe. Perezida Paul Kagame akaba yavuze ko iyi ngoboka yo kuzahura ubukungu ari ingenzi cyane cyane ku rubyiruko n'abagore. Ati bizafasha mu kwihutisha izahuka ry'ubukungu mu bihugu bidafite ibigega nzahurabukungu. Ati bizafasha kandi abagore n'urubyiruko babashe kubona ubumenyi n'imirimo basubire mu murongo w'iterambere. Perezida Paul Kagame yakomoje kandi ku zindi ngingo zirimo intego z'iterambere rirambye SDGs, asaba ko zongerwamo imbaraga kugira ngo zizagerweho uko ziyemejwe. Yasabye kandi uruhare rwa buri wese mu bihugu bigize G20 mu gushyigikira umuryango mpuzamahanga ubucuruzi, hagamijwe ko ubucuruzi mpuzamahanga bukorwa neza. Yavuze ko inama y'umuryango mpuzamahanga w'ubucuruzi ku rwego rw'abaminisitiri iteganyijwe mu kwezi gutaha ari amahirwe yo kongera kwicara hamwe, ati tugashyira ibintu by'ingenzi ku murongo. Ngaya n'amagambo y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame wari witabiriye inama y'ibihugu bikize ku isi G20 iberaga mu gihugu cy'Ubutaliyani i Roma. Tuze mu Rwanda kuva ejo kuwa gatanu mu mujyi wa Kamembe mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda kurema isoko no guhahira mu maguriro manini bisaba umuntu kuba afite icyangombwa cy'uko yakingiwe COVID-19. Abatuye mu karere ka Rusizi baravuga ko iki cyemezo cyabatunguye ku buryo hari n'abasubijweyo badahashye. Barasaba ubutegetsi kumenyekanisha mbere y'igihe ibyemezo nk'ibyo. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Temistokle Mutijima yakurikiranye iyi nkuru.
twatunguwe, hari abari baripimishije udupapuro badutaye mu rugo, hari n'abasibye message kubera hashize igihe. Nanjye byantunguye ko nageze mu isoko kaya badusubiza inyuma ngo tuzane message, kandi n'abatazifite nk'aho nari ikingejo nta message nabonye. Ni bamwe mu baturage ijwi ry'Amerika yasanze bamanjiriye ku bwinjiro bw'amasoko n'amaguriro manini yaha mu mujyi wa Kamembe, biganjemo abari baje guhaha iby'ibanze nkenerwa mu ngo, barimo n'abaturutse mu bice by'icyaro byitaruye cyane uyu mujyi. Bose babujijwe kwinjira kuko badafite icyemeza ko bafashe urukingo rwa coronavirusi, kabone n'ubwo barimo n'abakingiwe. Ari gutuma umuntu atajya guhaha ibyo ajya guhaha. Ngiye gutanda hasi urabona ko bamfatiye ku muryango na n'ubu dore uwo twari turi kumwe aragiye ngenda asigaye. Umuntu ntabwo ari buze kubasha kurya bitewe n'iyi gahunda iriho. Hanjye ubu ngubu naturutse ku bitaro bya Mibirizi niho twikingirije. Urumva kuba nava Mibirizi ngasubira iyo ntakandagiye mu isoko ni ikibazo gikomeye. Urugendo rwo gutega kugenda no kugaruka ni amafaranga menshi, noneho gahunda yanjye nayo ikabira apfuye. Ku bwinjiriro bwa buri soko wahasangaga abashinzwe umutekano wo mu rwego rwa daso hamwe n'abanyerondo bagenzura niba ugiye kwinjira afite ikigaragaza ko yakingiwe. Ku babujijwe kurema amasoko kuri uyu wa gatanu, bavuga ko inzego z'ubutegetsi zakabaye zarabamenyesheje mbere iby'iki cyemezo bakamenya uko babyitwaramo. Bakagombye korohereza abantu bakabateguza mbere y'igihe, buri wese akajya ava mu rugo icyo cyangombwa gifite. Hakwiye gushyirwaho itangazo, radiyo turazifite, amaradiyo yabaye menshi, nk'ubu baza nko kubivuga kuri radiyo Rusizi, ntabwo biba byadutunguye. Noneho bagashyiraho amatangazo ko hari ibibujijwe ku muntu runaka utarikingiza. Ubwo buri wese ntawemeye kwinjira mu isoko, ntawemeye kujya mu rusengero, babidukoreye gutyo byaba byiza. Babishyira mu gihugu cyose bijye muri mu nsengero zose bijyemo nta wundi muti twabona twese. Babitangaje no nta wundi muti. Ijwi ry'Amerika yagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi kubijyanye n'iki cyemezo ariko ntibyadukundiye. Inshuro zose twahamagaye Madame Priska Mutesi, umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka karere akaba n'umuyobozi w'umusigire wako, ntibyadushobokeye. N'ubutumwa bugufi twamwohereje kuri telefone ye ngendanwa kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yari atarabusubiza. Gusa abaturage bafite impungenge ko iyi gahunda yatangiriye kubarema amasoko ishobora no gutandukira mu bindi. Abatarikingije bo baraza guhura n'ikibazo gikomeye. Wenda twebwe dutunguwe none, ariko hari ibyacu biraza kujya mu buryo kuko twarikingije. Ubu rero ngewe kubera ko mbona ko ibintu byatangiye gukomera, amazi si yayandi, ngenda akangurira abantu batarikingiza ko bakwiye kwikingiza. Twashatse kumenya niba iyi gahunda yarashyizweho n'inzego nkuru z'igihugu zishinzwe ubuzima, ariko Bwana Julien Mahoro Ngabira ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho mu kigo cy'ubuzima RBC atubwira ko icyo cyemezo atariho cyaturutse. Ishobora kuba ari icyemezo cyafashwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze z'aho ngaho, ukabanza bakagusobanurira aho kugira ngo wenda umuntu abifate muri approche y'uko RBC cyangwa se Minisiteri y'Ubuzima ari ijya gusobanura icyemezo cyafashwe, kandi usanga ari icyemezo cyafashwe locally. Ntabwo nzi muri Rusizi uko byagenze, ariko ndatekereza ko bishobora kuba nabyo byarafashwe muri iyo cadre yo kuvuga ngo dushishikariza abantu kwitabira inkingo, ariko ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bakagira strategy zabo zikoresha. Ubusanzwe ibyemezo rusange bijyanye no kurwanya icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda bifatwa binyuze mu nama y'abaminisitiri. Nubwo minisiteri zishobora gushyiraho amabwiriza yihariye ajyanye n'ibyiciro runaka, mu mabwiriza aheruka gushyirwa ahagaragara na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda ntaririmo ritegeka abarema amasoko kubanza kwikingiza COVID-19. Mu kiganiro aheruka kugirana n'abanyamakuru mu kwezi gushize kwa 9, Perezida Paul Kagame yavuze ko hataragera ko mu Rwanda kwikingiza bibi itegeko bitewe n'uko inkingo zihari ubwazo zidahagije. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima yo kuri uwa 4 igaragaza ko abasaga 3,700,000 aribo bamaze nibura gufata dozi imwe y'urukingo rwa COVID-19 kuri miliyoni zisaga 12 z'abaturage. Ni mu gihe abamaze guhabwa doze zombi bakaba 2,000,000. Temistokere Mutijima, Ijwi ry'Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Radio Ijwi ry'Amerika tujye mu makuru y'imikino. Ikipe ya New Star yo mu Burundi yatangiye neza mu mikino y'ijonjora Basketball Africa League ibera muri Tanzania, ahahuriye ikipe zo muri Afrika y'Uburasirazuba. Iyo kipe yatsinze Cobra Sport yo muri Sudani y'Epfo ku manota 67 kuri 46. Desire Hatungimana. Umugwi wa New Star waserukiye Burundi mu nkino za basketball zo gukurakuranamwo kugira haboneke imigwi izitabira higanwa rya Afrika nta kibazo wagize mu rukino rwawuhuje na Cobra Sport yo mu gihugu ca Sudani y'ubumanuko. Abakinyi bari Richard Patrick Ngwizu Ruvugo bakaba batanguye basumvya abo bariko barakinana.